Priča o milosrdnom Samarjaninu. Jedan Judejin poznavalac je učitelj zakona. Ispitivao je Isusa i zapitao: Učitelju, šta da učinim pa da naslijedim večni život? Umjesto da mu odgovori, Gospod Isus Hristos je i sam postavio pitanje: šta o tome piše u zakonu? Ovaj mu je rekao: ljubi Gospoda Boga tvoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i bližnjega ljubi kao samoga sebe. Tačno, potvrdio je Isus, tako postupaj i naslijedit ćeš večni život. Zakonik je međutim, pokušavajući da zbuni rečima Isusa, opet upitao: a ko je moj bližnji? Tada je Isus ispripovedao sljedeću priču. Jednom je neki čovjek iz Jerusalima išao u Jerihon. Na putu ga napadnu razbojnici, istuku i bace pored puta. Prošao je sveštenik, pogledao ga i produžio. Zatim se pojavio Levit, crkveni služitelj. Prišao mu pa produžio dalje. Poslije toga naiđe jedan Samarjanin. Ugledavši umirućeg, sažali se, poveže mu rane i odveze u gostionicu. Sutradan je pre odlaska vlasniku gostionice dao 2 drahme i zamolio ga da se pobrine za bolesnika. Šta misliš? Obratio se Isus zakoniku. Ko je od njih bio bližnji ovom nesrećnom čoveku? Onaj koji je bio milosredan prema njemu, odgovorio je on. Idi i postupaj isto tako, kazao mu je Isus. Draga deco i svi ljubitelji pravih vrijednosti, od sada zbirku poučnih priča Dar anđelima spisateljice Marine Ćurčić možete nabaviti po promotivnoj cijeni preko kontakt broja 063 17 57 156.